Thank you, Jesus. Simvusele moya ngcwele phakathi endlini egameni laJesu. Singamvusela naye bathandekayo ngolithumo lidanda the Holy Spirit. Hallelujah. Praise God. Sivusele bathandekayo to the apostle nefamily yakhe yonke egameni laJesu. Bantwana nebantukulu sibashayela endlini egameni laJesu. Praise God, praise God. Siyavusela bathandekayo bobabe bomake ingceke endlini. Sivusela labasha Sunday school wethu praise team. Nalabasathi nginobheke egameni laJesu sishayela endlini egameni leNkosi. Praise God, praise God. Ngiyamthanda Jesu kakhulu bathandekayo. Solo ngumntwana kaNkulunkulu. Solo ngifisile ukuthi kuhamba kwami kulomhlaba kube nelegacy letawusala ukuthi kwaba khona indodza yakamfanazi leyayikhona uNkulunkulu ngemandla ayo onke nengegcobo yayo yonke. Ngifisile ukuthi ngisayikhona inkosi yasezulwini kungabi ngimlo benefita to the spiritual things but kuwo wonke lemkhona kufila kuye ngeliphiko. Kungaba ngomabona kuze ku YouTube, WhatsApp, kungaba ku Facebook, kungaba yini wonke khona kufila kuye. Abuve kumnanzi bekuhlala efamilini, abuve kumnanzi bekuyikhona inkosi abasemhlabeni. Ngifisile ukuthi nabo bonke lokho sekukwendile ngingagcini ngibibhodi lelikhomba ukuthi umbhaco yami kepha ngijike nami ngani kulomgwaqo ophelelayo ukuze ngikhona efika khona. Ngisayithanda inkosi nefamily yami bathandekayo egameni lenkosi ngimbike kafishane kunekubambeka lokukholwa bese kuyaphuthuma bathandekayo egameni laJesu. Kube khona into efika kuyafika yaba ngicube kwemandla akhe kepha uNkulunkulu uyasiphephisa uyasihola. Akusikulo kubathandekayo make khona sokho yaphila bona lokho nje egameni laJesu. So siyabonga kakhulu kubathandekayo sesisenzabele imthandazo side kutawukhonta side kutawubonga side kuthandaza abathandekayo ngeke kube muthe ngike awuvula livile sitawuthandazele tukwana egameni laJesu. Ngicela ukuthi ngikuthuma lokukhulu usifunzele make masilela encwadini yaHebrews chapter 9 siqale ukufunda kuverse 1 udaba sesongcinela kuverse 6. Amen. Ncwadi yaHebrew sehlo 9 sihloko sithi ukhonda kwasemhlabeni nasezulwini. Verse 1. Sivumelwano sekuqala sasinemithetho yokukhonda uNkulunkulu. Indzawo yaso lengcwele yayakhiwe abantu. Bekwakhiwe ithente lesihlangana lelalilezindzawo letimbili. La ngephandle lokuthiwa indzawo lengcwele lapho bekuneluthi lwetibane nelitafula nelinetinkhwa tekunikelwa kuNkulunkulu. Ngemuva kwendwangu yesibili bekunendzawo lebeyibitwa ngokuthi indzawo lengcwele. Kulendzawo bekunelilathi legolide lekushisela impepho. Lelilathi belikanye nelibhokisi lesivumelwano lingephandle lalelo bhokisi lonke beligolide. Ekhathi kwalo bekuneludziwo lwegolide luphethe imana. Kulelo bhokisi bekunendlovu ya-Aroni leyahluma netibhelekece tematshe tesivumelwano semithetho. Ngetulu kwalelo bhokisi bekunemakherubhi ebukhosi baNkulunkulu labengamele isihlalo semusa. Kodwa kwanyalo ngingeke ngichazisise ngalokuphelele ngaletinto. Konke-ke Solomon kuhlelwa ngalendlela
bapristi bangena njalo nje kuleyo ndawo lengcwele bebe imisebenzi yabo yokukhonza uNkulunkulu. Praise God. Ndacela usibongele makelifa uNkulunkulu. Siyabonga baba lengcwele. Thank you Jesus. Thank you. Namhlanje baba sibonga umusa wakho lengcwele. Lo sendela wona baba imihlalo. Oh, thank you Jesus. Sibonga usihlephulela lona namhlanje. Siyabonga uNkulunkulu. Uthi Nkosi sithole ukuphila kulo Nkulunkulu. Yes. Inhliziyo yethu Nkosi ilambele lona baba. Ngegama Njengoba Nkosi sawusihlephulela lona, inhliziyo yethu iyathokoza Nkosi, iyamukela babe kuphila nokudanana. Nkulunkulu wethu lona amandla, sithandazela Nkosi ukuthi selifikile babe langene endlebeni zethu. Alizuze babe indzawo endlebeni zethu. Lifike lihlale Nkosi litinde, bese ingqondo zethu iyakhona Nkosi kule accessa. Isihlobule Nkulunkulu izindle ngalo imini nebusuku. Ukuze Nkosi sibone ubukhulu bakho phakathi kwalo. Baba wethu lengcwele siconza kahle ukuthi ngeke sesiphile Jehova ngekudla kodwani kodwa Nkosi singaphila ngawo onke lamandla uNkulunkulu lapha ephumulelwe nguwe. Baba wethu lengcwele siphilise ke Nkosi ngalo livi lakho suthisa baba umuntu wethu wangaphakathi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Praise God. Udumo malube uwe sishutuma malube uwe sishutumo lonke udumo malube uwe udumo
Sikhanza kune ingcwala lekhona abathandekayo lekhuluma ngebukhona baNkulunkulu. Lokukhuluma ngendlela yomkhonto kaNkulunkulu wangasemuva. Sikhanza lo mbhalo walencwadi yamaHebheru ungazothi kukhona lafuna si-understand ngekusilandzisa ngalo mlando walendlela uNkulunkulu bekakhoneka ngayo ngayidolo. Kule ncwadi lesifundza kiyo kafishane sitawubele emthandazweni sikhanza ku-addresswa i-pattern yendlela abantwana baNkulunkulu bebamkhonda ngayo. Asalandzisa umpostoli Paul alandzisa ngalese hluko uyazama ukuthi engqondweni yethu sikuthole detail by detail ukuthi bekupheliswa ini ukuze bantwana baka-Israyeli noma kumesive saNkulunkulu sayithola silivele ukuthi inyalo uNkulunkulu sophakathi kwethu sesingaqhubeka nekhona. La sunza khona uyalandzisa ngalendlela uNkulunkulu bekade bekahleti ngayo kubantu in the form of a covenant box. Es alandzisa uyayiveta ukuthi lena ipattern yebantu bayithola la khona kuvela lokuthi kwakunenzawo lebekade beyilale kukhona basimakazi lokulibhokisi lezivumelwano lithi lelivi laNkulunkulu kulama premises alenzawo. Lenzawo yenelibito lekuthiwa yindzawo lekade kuthiwa ingcwele. Kuqhubeke kulandziswe ngalesehluko bese kuthiwa bekubese phindze kuba nalenye indzawo lesekujulele noma kumbe lengale kwendvawo lakhona bese kuthiwa yindzawo legcwele ngcwele. To my understanding ngisafunza ngiva le history yekhona basimakathe lebekade bekuhola noma bekade bekudirect abantwana baka-Israyeli ngokuthi emkhondeni uNkulunkulu ufuna bahambe ngana ipattern naye nikhanze kunesithombe nesithunzi lesibroshwako empilweni yami nifunza ngalesehluko sepattern lenzala emkhondeni uNkulunkulu kwase kuba nepattern lengiyitholako lebasambulo ngisafunza lelivi laNkulunkulu kwaba ipattern lensha empilweni yami kwaba ipattern lensha le-addresswa ukuthi kuletikhathi lesesiphila-ke kiyinto sinenyama asisasilo ikhathi leselihamba ngale pattern yayitolo. So my topic of today is live a holy life. Phila impilo legcwele. Phila impilo legcwele. Lithi lelivi laNkulunkulu kulama premises aleyo nzawo kade bekalokukhona basimakathe khona. Kuthiwa lenzawo yayingcwele yayiholi lenzawo yangaphandle singakafiki lakhona kunalokukhona basimakathe in a form of a covenant box. Lakhona livi laNkulunkulu lilandzisa ngokuthi ngekhathi kwalo kwakunani indlu ya-Aroni yayikhona, imana yayikhona, ibhileki layikhona. Enkulu kwalo lithi livi laNkulunkulu kwabese kuba nemakherubi nemaserafi. La sasiqiniseko nesifakazelo ngokuthi kunaNkulunkulu phakathi kwethu. So sizawungena emthandazweni kafishane ngithola-ke umbiko-ke lothi
le petting shabala lena bekade beyi-adresiwe kubantu bayitolo kumkhonda uNkulunkulu ngayo. That was a form of a coming church. Kwakusithombe selibandla lelitabo lelingeke lisahamba lididimisana nemphongolo wesivumelwane wasimakade. Kodwa sekuyaba khona sive lesiyawuphila ngekuda kwendodana leKristu Jesu emhlabeni bese sothatha that petting of yesterday I address to the generation of now ngokuthi nine nyalo anisahambi via that petting, but now the petting is in you and now the petting is you yourself. Let me repeat that. Asisala uphila ngendlela yayitolo ukuthi bemakhonda njani because leyo ndlela leyo kwakuyindlela uNkulunkulu bekehle ngayo abantu ene because of that day, those days belingekho ithembele egameni laJesu. So now Jesu ke nakafika emhlabeni bafundi bakhe bamkhomba ithembele lakho edandla ngemnakho ukuza lo besifana egameni laJesu. Uyavela uPostoli ukuthi sivumelane sekuqala sasinemithetho yokukhonza uNkulunkulu indzawo lengcwele leyakhiwe bantu. Lebe yakhiwe bantu according to the instruction of the Holy Spirit, according to the blessing of the kingdom of God, but yakhiwe bantu. So kuyendela abafunzi bakhe Jesu bayakhomba ithembele lakhiwa nguSolomon, bayagabisela bathi awubuke Nkosi ithembele awusuka nini alihle nakathemba uthi Jesu ngiqinisile nithi ngemalanga lamathathu ndabe libhiliki phinde ilivusi abevusa iJesu abevusa a new petting in how the new church lokunyindawo lesitakhonda ngayo uNkulunkulu ungasala kwasala kumsana. The petting of today, I started kwayarish ukuthi sawubonakala ngemaprayer shawl ukuthi siyemthandazwe. I started kwayarish ukuthi sawubonakala ngekusiba bibheleke temanje egameni laJesu. Kepha lo le petting lesesilo nyalo, i-petting lesephila phakathi kwawo wonke lo memungele Jesu wadala wabusha newengandilana komoya egameni laJesu wamungeleka ukuthi sokungana uNkulunkulu. So the new spiritual petting ibese iyadominate phakathi kwakhe. Meaning, God said, bungcwele bekungasiko lokade kusabale. Bungcwele lokulocate somewhere. Ingakho ngisho nakade bekadliwe inkatho nakayawushisa imele. Lidla ukuthi wena ngabe entekile wahamba ngeliphutha anesiki abengabuyi. Lulawa lasinakathi lwalumvuthela. Ingabona uza lulawa lasinakathi lwamvuthela. Ngokuba libhokise zimelwane. La limaphatha ngisho nawo umntwana emfundisi. La liphatha abapriest. Lusetho laka-Aaron. So to cut the story short, indzaba holiness yayilocate somewhere. Sasiya kiyo siyoyithola somewhere. Kuye ngami ngokuthi ngiyafuna yini kuya noma cha. Indzaba yobungcwele bangasemuva. Ingakho uNkulunkulu nakafuna ukukhuluma nesizwe saka-Israyeli uthi uMoses batshele bahlambulule egameni laJesu ngoba ngifuna ukukhuluma nawo. Ubathi impilo yakatheni kwakuba impilo lokade bomkholo bokhona livela kukhona usimakade egameni laJesu. Kepha bekuba ne-dimension ukuthi noma ukholiwe nguye naso ufuna kuba before him bekumele ukuthi ube umuntu otivalela maybe for more than 7 days. Ube sentambo ube lentiko lokade lisititha because ulungiselela kuya ukuhlangana naNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyale ukuthi kube bete
Jealousy of this little Jerusalem. I want to speak to them. Selected people. So now, if you understand what now si pilajanya na nyama ngasolo sibahamule sikona oyini ngokuthi kungcwele singakubalekela but sibe sizoba kakhulu singakhona yini nyalo kubalekela kungcwele siyelibona sesiva bathi siyakukhanunga no metha kulesikhathi esiphilakini asisasiyo njengayintolo kungcwele nyalo sekusizimo kumzana wonke lolibida kwempilo lasikhathi kungcwele nyalo awusayelwa ekungcweleni but sophila ekungcweleni egameni laJesu awusanayo indzawo labayikhomba ukuthi indzawo lengcwele ishalo indzawo lengcwele asebule indzawo lengcwele ishilo egameni laBathi. Now a place of the holiness is your life, you yourself. Hallelujah. So now, that who physical appearance, who spiritual, never form your more. Oh, hallelujah. So now, blood worship, the covenant box is in your life. Yes. Listen to the woman box that will always symbolizes the priest. The cause. Hallelujah. So now, the Bible is a utility like a cutting and poses. What would it be? Let it cut it as a commander Jesus was Mama, take a million bones. Okay, so now, the Bible is a community in Martina Johanna, loyal, Lokina, Lama, meaning Jesus, Abekulu. Sit away and stand in parts of not sure, my God. Can I speak to someone tonight? Not sure where the only boys. As when I look for this, the put of a small heart, the real container now. Take a minute, yes. Musa empty, Shanaka. Take a minute, boss. Musa of men of Fure, Musa of men of Susamakel, Sono. Take a minute, doesn't ignorance, Yako, and I believe Musa could see again the look of men who figure because they don't know this symbolize a who pay a Kulu Pakaswa. Take a minute, yes. So now, listen to the Kulu Pakas. La kule bosta sura benate kule mwana leka na Israel. Imana symbolizes Jesus Christ himself. Symbolizes see what's happening to Jesus. Every time what in the Jordan, I am the bread of life. Let's see what the sacrifice. Moko kule ne kipite. Me so the sense speaking the marriage. In the covenant box in your life. Or close to the Son of Man. So when we are really of desiring so much, in prayers, ufuna ukukapela ukuthi ingabele timvo dale bethi nasemuntu daba ngizostathe the voice daba ngiletihlekela kwempilweni yakho because athandeka uNkulunkulu kude lahlala khona ngaphandle komuntu. Amen. Kude uNkulunkulu la khona ahlala khona ngaphandle kwemuntu. Live la Kulunkulu lithi lendwa uyesiheko yanza nju. Kuze kungene noma nangubani endaweni lapho kade bengena Moses. So now, kule bhokisi lesivelwane uthi ke Jesu nani dawugcina le mana. Nigcine nalobupristi bekhosi. Nigcine nalomthetho. Uthi
mama kama lafakala emakhelube ayahlala khona edukwini ayahlala phakathi ayahlala letsakhona basifakathi close with some because they didn't let me cut ngile di attract la makhelube lebasela le didn't let me cut sethi gathi lokhona basifakathi. So now how do I live a holy life? Nangifuna ukugcwele nedajana nafuna bagcwele ngakusho ukuthi kumele nibe netembatho lasemandleni kuze ngigcwele. No. I-holiness ayitholakala ethandazeni kakhulu. Yes, sikhulele imphazahla kusafana. Awuthola i-holiness ayitholakala ukuthi uthandaza kakhulu. I-holiness ayitholakali ukuthi ushumayela kakhulu. I-holiness ayitholakali ukuthi uhlabela kakhulu. I-holiness ayitholakali ukuthi uprofeta kakhulu. I-holiness ayitholakali ukuthi ubishane kangakanani ebantwini. But i-holiness itholakala ngekwenda live laKhulunkulu, ngekwenzembeka. You gain holiness by doing the word of God. And as you are doing the word of God, you'll be tested before your holiness ivele. I-holiness angiyitholi ngekubekwa sandla ubishop wami. I-holiness angiyitholi ngekunikela kakhulu. You cannot buy holiness, but holiness is attracted by the word of God, and by doing the word of God, then you can be holy. Uthelo mbali banini ngcwele njengaloyo lonimitile angcwele. And ababese uyasishela ngokuthi ufuna senenja kuvele yemsiwe be holy. Then ngedindlela letinye babenzisa lethi tawusenda ukuthi impilo yokuba holy ihlala i-maintainwa kunembeza impilo yebungcwele. Ayiluswa libandla impilo yebungcwele. I-maintainwa kunembeza whereby the enemy, because once ungcwele baqaba kuwe baqala ukuphuma bujonsa sitha nemadimoni ngalokusheshana. Then ngenafika lesathane afuna ukuthi lokungcwele kugcine kulokita kungasakhanyi ukuthi baba utawufuna ukukhuluma nenhliziyo njengoba akhuluma nenhliziyo ya Eva wagcine athi God release so no athi vele lokushonisa wagcine Eva asawurisina lelo wafaka inhliziyo nathi hayi man vele hayikhona nakasathane athi God release so washintsha kanti soshintsha kugcwele bungcwele bathandekayo yinto le-maintaina because uyamkhonda uNkulunkulu bungcwele sebuhambile. That is why it's very important to those who are gifted. Kufuna nikaphele ukuthi nangabe uNkulunkulu alisebenzisa according to your gifts. Kufuna lento okuhlale nekuyibiyela nekuyinakekela because sipho sisebenza mightily with holiness. Uthele uNkulunkulu akakhuluma naSathane uthi umbonile iJobe umsulwa akanasona kanaqala uthembekile konke kukhulunywa ngebungcwele baJobe la khona tonke into othandeka nestendawo egameni laJesu nangabe lento
izinto soteta ngempini lisebe selinomukile nokungcwele balompini kusheshe kuvakala hayi kusheshe kuvakala sitake saragcwali nasinakusho amen udaba kokusho ukuthi lento lokhuluma ngayo seyushile sawo. Yeah. You are no longer unable to fight and win your battles. Udaba kusho ukuthi lento lebathamba nayo uJoshua naniyevela se-Ai naze nathi sibanengi kakhulu sihafule i-Ai idolobha lencane. Washo ukuthi lento lebekazi bakumadolobha lamakhulu baphumelela abantu baka-Israyeli. Washo ukuthi nasebayidolobheni lase-Ai bese kumele besiyisukile. Never continue serving the Lord. Yonke into yaNkulunkulu iwitnesswa ngokungcwele. Sitembu lesikonfirma ngokungcwele. Siphile esikhathini tekugcina khona abantu abethu at the very tender age bafundiswa ukufunza iBhayibheli, bafundiswa ukuqhaqa iBhayibheli. Asakhula abe umuntu lo very eloquent in unlocking the scriptures. But into something okuyiva letasivuselela, letasithatha sibeke emandleni i-holiness. To those who are highly gifted, they should be very careful because it gives them an attack. It gives them an attack. Even your personal life, in an attack, apart from the gift, that gift is an attack by all. So, working with your gift, you only say, hey, who is somebody give? Ngokuba akasekho umuntu omfakazi. IBhayibheli lithi Jesu wakuthi abathashwana abafundwa yilwana bithana. Nabafika lithi wase uyakuthandaza. Lithi kwavuleka izulu kwakhanya ubuso bakhe babhekelele. Wase kuba khona mkhulu walobavele bafika. Lebe kathi bekukhonfirma ukuthi ubani umthumele phakathi kwenu lephinto. Asekukhohlwe ngendaba yokuba kunathi ngekilini kuhamba umoya asekukhohlwe asenikuba ukuthi ngubani ngisho naMoses uyafakaza ngaye ngisho naElijah uyafakaza ngaye ngisho naMose uyafakaza ngaye asenikhoza ukuthi ngubani nakulenikwe yena. Oh glory to God. So holiness ngiyo lenta into yaNkulunkulu ibe ne-substance. Asiyendi into yaNkulunkulu, we don't make our preachings to be powerful. We don't make our worship to be powerful by fasting alone. Ngisho namadimoni ayakhona busini. Ungiyeke ukuthi ngiyadinga ukuthi. But into yaNkulunkulu siyinika sisindo ngebungcwele. Ngebungcwele. But yaNkulunkulu, it's time we exercise our holiness. It's time we increase in holiness. Akupheli ubungcwele, akugcini ubungcwele. IBhayibheli litshela ukuthi kwakukhona indoda lekwathiwa uEnoki. Kuthiwa yahamba naNkulunkulu yaze yanyamalala. The Bible history lithi lebekaze Enoki bekahamba khona enga emitini noma emadolobheni kuthiwa bonke lebekaze bagula bebaphila. Aqalanga wetithuli tabophela tabopawula tabophetho kuphilisa abantu emandumo. Lelo yinzala Enoki himself. Ahambe mtakati because of he was holy, pure. Nakenga bephila because of holiness. Wesinesi matheke sathandaza kakhulu. Wesinesi matheke safunze mavesi kakhulu. Uyakubuta lokugulayo, uyakubuta anetho no-wheelchair because of holiness. Siyawuthumisa kuba benkulunkulu. Esisithumisa egameni kaJesu linaNkulunkulu lithi wakugula inkosi Sawule egameni kaJesu. Yayikwabheke emadimoni kuthiwa wase ufuna umdlalo yehamba. Egameni kaJesu watholakala lobhele lokuDavide. iBhayibheli lithi asalidlala umoya nomubi awubiyelela Sawule. Let's be holy as he is holy.
there were two places the Lord said, so you holy, and the other one is the holy of the holies. So now, if you have a starter, the Bible liyakuchaza nokuthi kunedilo ledatiko lokuthi kuyadingeka ukuze ukhone ukuqedela nabo bekugcina liyakuvela bekuqala lokho kuthi lokuqala kuvelwe sesinikwa ke sifundo selokuthi nangabe le ndilo kangasemva lephethe seyiphila phakathi kwethu egameni Jesu asisana uphila ethile according to the standard of the 21st century lapho asithi the standard ngingwele phansi ngaphandle ungamnaki ngaphandle egameni Jesu wena siyakehlulela uya-accuse me of my response egameni Jesu nangekhathi mina ngiyadadi kokuthi mina naNkulunkulu ngebralokana egameni Jesu. So now listen to the Bible laba nathi bekune kumbhele nokumbhele kade basimakade kuthiwa ngaphandle kwaleyo ndzawo kwakumbhele meaning banathi bathandekayo as we believe ukuthi lokhu phakathi basimakade sephila phakathi kwethu lokho ukuthi in our outer part ufuna ibe oh hallelujah asadiwa siko sephosa kuba clear egameni Jesu asadiwa ukuthi sisile kuba clear but sefuna lephilo even in the outer part ibe clear uhamba nebona lekhona ibe clear hallelujah that is why it is recorded ukuthi laba nathekela bokuthi sibona khona endaweni engcwele kuthiwa namale ngaphandle bekugcwele nakhona lokho ukuthi indawo abagcwele siphila ngaphandle singayiphili ngekhathi because egameni Jesu once wayishaya emuva kungaba nenkinga egameni Jesu kuyishaya ibhili kuqala kuze kulunge emuva. Let's be holy. Let's be holy. Let's be holy. Let's be holy. Indlela tonke asibengcwele. Ukhuluma kwakho be holy. Your motive, your character. Asa nakhumbula uNkami asaphethe abantu abasha. Awubona abantu abasha bashumala athi abantu abasha. Banini ngcwele noma negeza. Wena bayikhuluma noma ngayiva ukuthi uthini. Wathi umuntu nomusha ngcwele. Ubangcwele noma uwedwa. Ube ngcwele nomgeza. Ube ngcwele nomgeza. Nitsaule nikhathi esiphila kitho sokudulile ngokuphila ngcwele. Kwesinye isikhathi nomculo wakho Sathane usebenzisa lona kubupushuta ungcwele kubupushuta ungcwele kubupushuta ngiba khona abantu abasha abadlela abasha ngamunye it's time for you to rise. Masengiyabajela bathi uyakwati lokumile emphi kwakho lokukwenta ukuthi ungakhona ukugijima njengenyamandala. Ngase ngiyabala ngathi nangabe WhatsApp, nangabe Facebook, nangabe Instagram, nangabe YouTube, whatsoever that is distracting you, try by all means uthi ukuvale noma lesalikho yasesondelo lakho. Ngathi noma ngabe kuthiwa i-TV, kwesha TV, because God cannot use such a busy person. Ngashaya ufaka sibena kwa nokuthanda umngani wavela umtshela ukuthi ufike nivini ngathi afike nivi lathi angisalungele ihlala Facebook ngathi uthi ke awudelete hayi ukuthi ngingasabi nene uthi ke awudelete ngicela ukudelete nibuye emsebenzini wakho ukuthi ngidelete Facebook. Semfuna ke
ukuthi likhulume litshele ukuthi mina ngithini ke ngakini ngoba into lehle abazi kanti funa nabo udilite bathi uyokhulumela mabiza athi ngiyawusebenzisa kakhulu uthembisa lapha nalapha damuntu njalo bathi bafika thina amadelete abawudelete ngaloko ukuthi usamukabi sithixo kunebantu abagulayo umshabana ukuthi emadathamenti bajale ukungena ku-Facebook babona ukuthi kuqhubeka ku-Facebook bantu abasha mina ngiguliswa abathapha ukuthi ngifuna kwathi ukuthi bomabasika kumabelweni bobo anti baqahle bathini uma kwathi ubaqahle bathini page ufuna nje ukuva ukuthi yinto lokufuna inamba zekhalisa lese bathi kokile okokodwa bakhe uma ke njalo kufa ukuthi babhale thina lomshana holiness let's have holiness is not us awutimoni ukuthi ungcwele futhi uwantala ukuthi songcwele yes uwantala ungcwele kumuntu kuvamisa kubona labanye abantu ayidinga ngcoba kakade ukuthi umuntu sobele ezingene ingalo ukuthi ungcwele ungcwele kubona abantu nabanye uye ungabantu ungcwele ukuthi unganani phakathi so uthi Solomon achaza wakathembele siyathandaza uthi Bwana lelizulu lelisihlalo sakho la izulu leliphakeme kwenza emazulu onke uthi ngeke wanela uthi wona wahlala yini endlini yakhona lemoto bazalwane nakasuka kuNkulunkulu eboxini ezulelwana akabuyela ezulwini bathi wasesophela wena umzuzwana uzomuntu amele lithose ekhadi lele isiphambo wena wanele kunokuba blood wash iphethini engasemuva iyafaka kuwe and then you start to glow. Start to grow. Ilifta abanye ke bathanda ngayo mara. Balifta ngala ukuthi uzofana ngabalifta. Bahambisa ngabalifta. Nabalifta bahambe besifazane sebakhulile babekufuzela ikhethana. Sokunjalo siyabethatha. Hayi ngoba asimistake. So, bathi sho ngapha ukuthi ngihamba ithi nikhondapi hayi khonda harvest khona la lokuya nekusayo awumayo kuhlala uyathi mina angikhonde bengicela sengishumayele maybe ngazuzwa umunye wena bengicela sengishumayele athi lo munye wakafaka ukuthi siyaxolisa abantu ukukhuluma kakhulu wena awushumayela nje awushumayela niyabona ukubhala khona washumaya ukubhala ngicela isikipha special athi hayi babe ukubendela kanzima bathi nyawo sasiye nje ukuba ukubhala ithi ndakeze ngiyive ithi ushongani ubayile ukaba ukuthi usibale ushongani sibale athi babe ngendlela lokuleyo uyabonana uzosuleka ukuthi uyakhona yavele abantu ithi ngabasuka ukuthi hayi yalo usuleke ngayo uyabonana ukuthi uyakhona
Ngithi isibale ayidlale lo wathola ngayo ukuthi uyakhe. Uze ngibulawa wathola ngene. Shumayela nesibale. Asikaphima ukushumayela kodwa nje. Ngiyakuva ukuthi wena shumayela ngathi ngishumayela. Asithe ngiyashaya bathandekayo vele ngiyashumayela. Siyefa. Siyefa. So in close. I-holiness ino labukhulu awuhambi ukikhuluma. Yena ngihlangana mina ngangithanda. Wathatha kancane. Awuweke no. Indzaba yekhathini noma ubheke i-holiness. Yinto lebona kulomunye umuntu eceleni kwakho. Ungaba ligqoko into lomathatha ngayo ukuthi ifa kangakanani ukuthi i-7 kilo yendawo yankulunkulu uyibone yentela kusakasa ubone ukuthi the anointing is too much, is overflow. But in holiness ibona nabanye abantu because esisiphila enza ngokugcwele kunebantu abasikhathi ukuthi nasifike sanyathela kuphela si-react njani. How is your response? How is your response? Urespond njani? Let's not take this. Asibengcwele dinza wonke na njengoba losibikela ngaphandle kokugcwele kude lokubona uNkulunkulu. Yes. Without holiness, no one will see him. Asiyobona ukuthi sinemabranch kangakanani. Asiyobona ukuthi bangakhi labasukumile mawuyiche. Dingakhi ikhwama lesitishisi. Dingakhi imboko lesitishisi. Kodwa uyaba i-personal relationship with your Father. Lihambelana nemithwele. The intimacy, the deep relationship with your Father. It is what will make you